So hi everyone. Today I'm gonna show you how to replace the key fob cell for Toyota Prius 2004 to 2009. And then you mau video là việc đồ sửa bỏ sao Prius 2004 là 2004 á, dựng đọ sẽ crowd user máu. Open the back cell, tập mà dựng qua với lại nâng máu. Use the sharp tool to open it. It's clip only. Tập mà dựng đọ trên main chip dựng nâng cứ chip strap smart key nâng. Toyota เพชรนั้นเป็นปีคือ main chip นะนั่นchip MMO. The important thing is the main chip and the MMO chip. You have to be careful. Remove all the chip from the old cell. And then take a new cell and then put the chip in. Be careful. Don't forget the MO chip. Open the same way. យើងដោះតាមដូចអាមុនអញ្ចឹងយើងបើកចឹងមកបន្ទាប់មកយើងដាក់MO chip មិនបាទ chip ទូចនេះចូលមុនសិន Careful put it in the slot បន្ទាប់មកយើងដាក់ main chip យើងចូលអានេះគឺជា smart key chip របស់យើងហើយតើយើងគ្រប cell យើងមក cover it and then test the button whether it click or not យើង test មើលថាវាចុចទៅឬប៉ាក់អត់ប៉ាក់មិនថាយើងត្រូវដាក់ត្រូវហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ថ្មចូលថ្មថ្មីទៅបងប្អូនព្រោះយើងដាក់ថ្មថ្មីវាល្អជាងមិនដាក់ថ្មចាស់ទេ Put the battery in put the cover and then screw in យើងដាក់ឲ្យយើងដាក់ខ្ចៅចូលតាមដំណើរវាចឹងមកបុលខ្ចៅវាឲ្យមក5គ្រាប់យើងដាក់14ក៏បានដែរគេសគូខ្លាចយើងឈូបាត់មួយអញ្ចឹង The original key cell they give you 5 screw but you use only 4 so the one left is for spare For Toyota Prius 2004 to 2009, the important thing is, as I repeat, is the main chip and the MO chip. The main chip is for smart key. The MO chip for the emergency when you lost the battery or you drop the key in the water, the smart key is not work. You just put it in the slot and then the key will work. You can start the car like not more. But if you don't put the MO chip in, when you broke the smart key, you cannot start the car. So be careful. Most of the people forgot it. And then you put the cover in. That's about be called your mouth. You should live in thick mouth. Chẳng bị trâu tam thom đại. Tóm mấy cái đã sao xỉn bị trâu với sao chả nữa. Bạn chắc dừng chọc hơi rồi này. Hãy dừng tay bật tông mà ta mình phơi ngọt. Nhưng mưa này. Bởi cho tôi mình phơi của hom mình hay bị đá ấy. តែដើម្បីឲ្យប្រកាសសម្រាប់ខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនតេស្តយើងតេស្តសេវាវាតទៀតចុចមកសេវាវាលោតទៀតចឹងណាឃើញទេព្រៃកង់312ចុចទៅវាដើររហូតចឹងនេះជាវីដេអូ Thank you for watching please subscribe my channel thank you